phía tây về dần thiệt tu tệ nên giờ vai chỉ vậy về cô lê chúng ta chung lọc lại thì sự cấp thiết đang làm sao rồi tệ thì đầu tiên họ ngô bố sĩ tại vì ta buồn quý anh chị chú bung ruột chú mình là vì nó cả Excise Narcotics Department long tai an rak zuan man letter sang khat sanga an lei bua kong chiat wangin chong te a kha mo pin kong zo run pui vai phot ani long tai school sang sang kan ursun taken zirtir tu te ni an hang lai idol season 2 elimination round zo fel ani thiêu sao lâu đến puya kania tu na chân chin kim chang zo kin pu se de veta bol pui nz in chu bung ro chu man lo vena ka zir tom ni chan hu dar som pa ni le chen ve bol vel khan long ka ji shik bol pui nz bazar veng mi pu se de veta in semi rcc building chu bung ro ang ma chu man lo vena ka in nei tu pu se de veta hi apa pu sing mun chama dam lo ai zo lang kal pui lai ania kang ma hi kareng kal swal banga thleng ni an rin thu khlang khoi tu ta chuan an soi càng mấy số hôn lai hiện hà cả năm là càng mấy số tỷ sẽ ta nghĩ về lại cho nó có vẻ tới bao có chung một tổ mai tiền càng chuyện nói thọc hà lên càng mấy số cái là nó sạch mạnh tổ vàng yên in chung là bùng lúa đã sửa lại thế này là va chân trên bộ xây lại thì yên bùng lúa càng rồi ra từ dòng sẽ thấy là này lâu anh em càng mấy số chúng sang cái thu này tu tân hiện là report theo lúa tổ này à state disaster management là mình ăn bồi bùi mét này in thu cần đông anh em càng mấy chuyện sinh hồi là thiên phai mà in riêng địa can join NGO là vì sự tăng copin phát lang in anh thọ cả tin càng mấy tuổi tập bồi hiện về buộc còn sạc anh đón thủ cái lang rồi tụi tôi chọn anh soi Excise Narcotics Department long tai rak zuan man letter sang ka zanga an lei bua Excise Narcotics Department long tai chun rak zuan man khom letter sang ka zanga chu thole ni khan na Facebook la an lei bua rak zu te long tai ko pui chung le zo cha chua chong te le ba thong pui tang lo kal man khom ten nia apoi safaya chan tirin cheng noi ka sing ni man hu vel anem Excise Narcotics Department long tai han komin January tang ba ka chung khan rak zu letter noi ka sing luk sang ria zali som nga pa nga le zubil chin zani som thum pali man to in ramum som thum pakhat whisky sari beer kein som is kezi thum le chan ve pot number 2 le heroin gram som ni pariat point pariat paru kan man to a ME Act 1973 hoya ke za pasare le NDPS Act 1985 hoya case patum register to ne in ME Act 1973 hoya mi za pasare manin NDPS Act 1985 hoya mi kalian man to bok anem Excise Narcotics Department long kan ang nagsuman an le bok na hian Central Wile DRS foi tu ten tel bok anem kong chiat wangin chong tia ko tlang huwa pin kong zo rum pui hoi hot anem chong tia me zo la chang matlong mai po sang sang tel khom chon chong ta ko chung kong pui chiat awanga lung oi lo na lan tir nan thole ning han lung oi lo na kong zo rum pui an hoi hot kong zo hen mi zanga thok chuakin chong te football ground na tangin SDO civil office thleng kong zo he kal pui ania po sang sang ayo ten tu soi nan nei ani po sang sang ayo tu soi tu te chuan chong te chu kong sang sang ngai tha an ni thu te kong chung chang an chan tu le ani dan tu rang ani phak lo fo thin thu le Mizom sarkar an din har sat zia shria ngai sak ve sen du thuan tlang au puya chong te ko tlang thatna tura malak chu NGO te chawa mo phur tu an ni lo thu le CDC sarkar point thei top chaw ve tu le kong siam tha tu rian CDC an man la tok lo am ni ti te chuan zona ni thu an soi kong zo yan chong te ko chung kong chhere tuk chu Mizom sarkar ya siam tha va ro se ti te chong te kong siam tha tu rian Mizoram le CDC sarkar an ma la tu rian phur thu te ngai tha bik ni nan du lo thu te nau chua puya no road no vote no election ti thu yak ten keng anim olen jeo kal khom chom Mizom sarkar chong te SGO civil kal tangin memorandum an thelu ngala memorandum an thelu a kong pui chet awanga chong te me pui har sana to mek tar langin school le college lai te netin zir na inan pan na har sat nan to ka chong ko sang sang e zon na le lir te phanga e zong te point har sat nan tok reng boka che vai Mizom sarkar le CDC sarkarin kong pui siam that ani theina chaktaka ma la turan du thuan tar lang anem Olen jeo shoi tu te sarkaran tu tlen ni September ni ko sang he som ni pathum thleng puang malang nan mulawani chuan a top thleng malak zui zelan tum thuan soi anem long tai ko pui chunga school sang sang ta ran ram chang ga nang en zir tir tu te nian hang zir tir tu te ni vai som ruk ka ni na chung hun dang te rolin tholai ni han long tai ko pui chunga po school sang sang ten ursun takinan manga sarkar lama chang ro han na san paum lo wangin school sang sang te ran mani polen zir tir tu te ni hian mang hlom anem
school rang ten teachers and man na hian education minister pulel chon damara te thu cha chiar chua ni ana pangten sa le lam te lem chan ten tirin hlim takin hen hian mang ani zirtir tu te ni den chen hian cm pu vizir sa puan jula tlanzar e middle school le longkai borsa pu chilo ming thanga ta chon zirtir tu te du sakna an lana malam pan zirtir na an thona thane ngai le zual tur fuin zirtir tu te ni chulim takalom turin du saknan hlan ani Komin zirtir tu te ni lom hun man na hian zirlai te chuan zirtir tu te du sakna le an ngai sang zia lan tir lan thil pek chi rang rang an hlana school train ka chuan an zirlai te din hun in an lo wangin zirlai te len chung kan har san an to pal thei hlawin zirtir tu te hian du sakna thil pek ken an rim ti lo thung ani DIPRO long kai le district MJ member te nim kom ho na an nei Nelai ni kham pu hing thanzwa district information and public relations officer long kai le Mizoram journalist association long kai district member te long kai press club pa in ko min long kai district tu tar the dar ko nga tho ho dan tu ran soi ho pu hing thanzwa DIPRO long kai district chuan tu tar the dar na chun hau tak le in pe na thuk tak nga ani wangen ran le nam tan rong bo na ngai chunga tho chu thu asoya ko vel chang ka nei na ken tel media platform sang sang man thiam chu thu le mi puinol puita na thil tong kai le chor klak the dar tam poi mo thu asoi bo DIPRO chuan assembly thlan pui ko mani angin mani du thlan dik mang tur me pui zirtir ko nga te vo thla ngai poi mo tur in zirtir tam poi mo thu te in thlan fel file le dang tlang kal pui ni theina in thlan na po se ko mo khur tu te chu thei to pa tho pui zel turin acha bok ani Purong ngeta te present MJ Longka district chuan MJ Longka district din mun tlang pui soin Longka district ka MJ member som le ni tin chan chin bu chuak panga om mek thu te MJ member len chen pui ter sel ne engkol konga am thana ro hmana ne dan te Longka district MJ pension scheme kal pui ni thu te chan chin bu ka tlanga thurin ta le bel chian do chap chop chuan ni theina media campaign journalist workshop boss e ni chin thu te asoi anem Longkai DIPRO la district MJ te income ho na hian electronic media man tang kai thei dan te sarkar advertisement kal phung le election kai hnoya a chu na pia me pui zirtir tur tho ho dan tur ten soi ho ani lai idol season 2 elimination round zo fel ani chin tiu lai na dir kam tu bu le ke television tang ko bo sai lai idol season 2 chu tho tungkar tho tran ne september ni le tang khanin ti sira nei tran ya Lai idol season 2 elimination round he ke television studio wa nei ni in Lai idol season 2 ai mi som lu pangai din ti siang na tel turin mingan peluta elimination round na tang mi som li panga ta first round an ting don ani Lai idol season 2 elimination round he ke television studio wa nei ani ya first round po ke television studio wa nei chun som tu ro man nei second round na tang central wele holong kai thia nei ani thungang Lai idol season 2 zain ti siang na he november ne ko asani som ne pathum zana mo bo na nei tu ro man ani Lai idol season 2 is anten daria ta ke television YouTube channel le chin ti Facebook page ha te live pek chwa chin ani ya Lai idol season 2 pakhat na hian cheng noi thum pani nen cheng noi ni le pathum nen cheng noi khat zum fai nan dong dona pakhat na changa pathum na te foreign randang fan puin ne don bok ani MLS football club din thar ani MPL qualifying ram khel turin bo seinam kalpui hal MLS Football Club Dr. Paul chung nung malang na Indian tharani ya LDFN hoya zialu ni in MLS FC player te contract zia puna le club kalphung tarna na hun ning ani khan 07 restaurant na boss sai ani MLS FC in atumber chu longkai la si ha chong footballers ten in level sang zo kan thlen theina tura platform siam sak ani ya tu chung football in na piala ma Mizoram football in na level san na ber Mizoram Premier League kel paturin malang na kalpuya ni dona Kumin yan MPL qualifying round here khel turin bo sai nam kalpui ngal ani MLS FC players te thiang ka Longkai district pelo tang ala kho man nia Longkai la si ha tang tem players te la kho man nia hang district committee lo pon lam mian om lo ani tun din huna MLS FC hem players som thum pakhat register an om mek ani MLS FC hem board of directors palian oma manager assistant manager honorary secretary joint secretary treasurer ba ka head coach assistant coach panian oma technical supervisor on ombok ani NSCY district headquarters Longkai chuan protest khelna na zirna inman chuan dauda tat thu an soi National Students Union of India district headquarters Longkai chuan thole ne khan thu chu siamin komin me som ni par kapu vizir sanga CMLADC in sarkar enkol tu Southgate Middle School Bungklang South 2 ahong chu loman ti thu tar langin he building hi ko tang shoi tu te malang na lein pek na saknian hriat thu le LADC real line ma alang mi lo lai ko tang malang na chu zoman ti thuan tu chwa an tar lang
NSCY District Headquarters Longklai chuan LADCSCM Legislative Member Media School changtu chu Bungtlang South chu Kotlang tan an mamo School Building thwala changtlung zok an nei thena malak sak torin an nge na Longklai West Bial to MLA Pusing Union chung malak na a kumsa ni sompanga asak kon pui khwa in trangkai takan man mek BC House luala na LADC Chief Executive Member Puvizir Sangan Assistant Revenue and Settlement Officer Chutmun Turatana Land Revenue and Settlement Office Thara Hong Chu Masona Chatak Ani Rualian Roman na Air of File Lenian Shet Thu Soin Sarkar Office Atana VC House Man Chulung Chet Thak Anti Thu and Tarlang Anim NSCY District Headquarters Longklai Chuaning Til Roman na Fellow Tak Chen Chana LADC Chief Executive Member Chumo Portu Apuin MLA election clear na politics ham chana lak atum na niyan ngai thule bidang te tip da zonga politics tu nu khelo turan du thu te zirna in chu politics khelna na man chon do da that thu antu chuwa hian an tar lang ani Central Wales shoi tu te la BSF Southern Range ho tu te ning kom na an nei Thole ning Central Wales shoi tu te la Border Security Force BSF Southern Range Deputy Commandant chu in Komin Longklai District pa tlang dan phalo man rualu chin chung cha Todun dan tu ran soi ho BSF Deputy Commandant Chon Longklai District pa tanga smuggling ti sang sang om chin ta ti to ban ni theina tu le kong sang sang hala puya ta Central Wayland du thu soya ame chung sang Central Wayland ro le sa Central Executive Committee a thena tu thu le kan ram chan na tu chon sarkar le po sang sang te thop puyan du thu Central Wayland shoi tu thian an lo shil ane Hu Movi Deputy Commandant BSF Southern Range Chilung le chang aron Kalian Central Wayland awin General Secretary Puja Sep Loming Tanga Chin Sala DRS Roy to Tenan Laudong Song Ani Adult Education Wing LADC Buat Sayin International Literacy Day Man Ani Reverend Tanzinga Memorial Media School Chon Noa Hunan Manipusi Sang Tanzwal District Council Education Officer Chona Kai Shuaya Kolem Puan Rural Zara LADC Executive Member Media School Chang Tu Chuan International Literacy Day chukum sang ka zukwa sombuk korok atang mantan ni thu soyen kum sang ni som pakhat Mizoram share puya ziak le share thiam te na Mizoram chu za zela somkwa pakhat point panga pariat kan niya India rampu ma ziak le share thiam te na Mizoram chu pathum na kan ni tin Mizoram district zinga ser chief chu ziak le share thiam tam na bernin Longklai district chu ziak le share thiam lo tam na berani thu soi Kuan ruwa chuan ziak le share thiam lo kan tam na chan ni chuanam tu thatak om ma se zirna ko nga tun ai na sale zora kan thana ngai ni tin zirtir tu te na sa zo ka tanan la ka ngai thu te lo na nan ma ya zirtir tu na chu thok lawa ti tak sa ta zirtir na na tho chuan mo phuna ni thu so ya kui ting ziak le share thiam lo ten ziak le share an thiam thei nan LADC Adult Education wing chuan ma la zera ziak le share thiam lo tam na thing tlang khuwa te bi ka zirtir na peturin instructor po engemaw zat an chormek thu so yin zirtir tu te zinga chuan lam ho te te manga aikal boy train an omna ko tang le ko hlana kula ta in mang pe le si te hi mi pui ti hian kan ngei san lo ngam hun ta hle ni ati leunan pusila thamon assistant professor government Longklai College chuan adult education chung chang tro bula tangina soifia Longklai district diktan adult education poimo na te Longklai district in malam hun eng tak anei theina tur zir na ngai poimo tu thu te soi ani leunan zirtir tu te le chon ko tang shoi tu te tangin ti soi ngai kha kania Puya Blol Machuan Education Officer Media School LADC Chon Lom to Soin Hunakar Ani Longklai District Level Red Ribbon School Quiz Competition Morbo na buat sai Ani Longklai District AIDS Prevention and Control Committee le Mizoram State AIDS Control Society trong ko buat sai zirlai ne na HIV shikla ka invendan ashik vete en kol dan le kai chona en zirtir nana Red Ribbon School Quiz Competition Morbo na hunsa zirtom ni khan lahas EUC venga buat sai Ani District level Red Ribbon School Quiz Competition a hian Longklai District chunga school somli pathuma tanga te tha thanswa school pariat tetelin Arvat Higher Secondary School te chon loman pakhat nan la laha school chu kahina anin Dr. S. Thai Senior Medical Officer chon District level Red Ribbon School Quiz Competition a tele chim tu te lom na thu so yen Longklai District a zirlai ten he quiz competition kal tlang hian HIV rik chung sang a hian na zaw so kan nei pha arin thule herik dal zel tur ve na ko nga hala tu poimo tak an ni so be se thu soi anin Longklai District School somli pathum te an zona thumin mangen ni somni pariat oga sa ni somni pathum kan inel na masa na yen en elna school te thazwa pariat thanswa ta chuan zer tom ni kan inel na han na ya puel vesal thangzwa la vice president MJ Longklai District chuan hen el ni kai shwayen district level quiz competition na pakhat me an lom puina thusiak la pesa kai chang sanga donga pani nen chang sang le pathum nen chang sang thuman donga osei surprise chang sang ne ombokin momento han an ne bok in elna lom pakhat na dong tu Harvard Higher
secondary school hi state level quiz competition a longkla district ai winan tel don ani quiz competition he Dr. Doris Orinomi SDC le puming tan zo la JPRO ten tel puin school zirla la zirtir tu chanem takan tel bok ani SOS department LDC shooting championship a hot le na changkalom puin huna buat sai ten notice of shooting championship silong Meghalaya nei zo ta ka 10 meter air rifle huang Mizoram Iowa longkla district atanga fe chuak Cindy Bale chan sange do trop bizir chungnunga gold medalist le ma som sange do trop la lun puya bronze medalist chu ningani khan SOS department LDC chuan pusi rang thiang SOS department room alom puina hunan hang pusi rang thiang chon rifle association longkla shoi tu chu fakomati thule lom pui thu soin an enkol association te tronga Mizoram state pona te loman dom tak tak an dong the chu thil lom tak ania to ho na le in lung rol na thatak an nei ti chianga malam huna pho te top an chua zel ve se thu soin sports chuan vaina lotina dom tak la loman hlu tak ron hon tu te kan chuang tak zet chewa SOS department LDC chon thei to ko chua pui zel tur thu soin ti tak tak la lotlin tum la ve se te tan chuan an thayang chin chin na mala pui zel an in huam thu soi anem he huna hen SOS department LDC thok tu te ba kan chung te la rifle association long kai shoi tu te nan tel pui anem electoral roll thar siam mek a hearing nei mek anem scan special summary revision of photo electoral roll sa ne som ne pathum nei mek a longkla district assembly bill pathum a hearing nei mek ania scan special summary revision of photo electoral roll sa ne som ne pathum nei mek a hian electoral roll alu dil na ba ka mani vote nei na hun sun dil na le electoral roll atanga pai ngai te endik na chu September 30 atang khan longkla district assembly bill pathum tui chong longkla wa se longkla I sa te nei ania hearing hi khole veng sang sanga nei chhomek nei in official lamba ka political party ayote VC le tlom mai pola ayote hearing nei na hian telin international file dik om theina electoral roll rin tlak om theina film court takin hearing hi nei mek ani electoral roll siam tharmek be chana man draft electoral roll chu gasan hi sam he som ne pathum kan puiselal ming thanga district election officer longklai chuan tlang zarin august kha chung kha electoral roll dil na le soitur nei te tan hun hon nein boy pui zui ngai om te chu en fia chho mek ni in hearing hi tun thani som ni pani ma zo fel tur ti ni in boy pui ngai te boy pui fel ani nuwa combination bin than pui man to electoral roll chu tata rok te bar ni lia tlang zar ani yang electoral roll thar siam na be chan man draft electoral roll alan danin tui chong bela vote nei mi sing tum sanga za tum som sari panian oma longkai west bela vote nei mi sing ni sang de zare som ni pangan oma longkai sa voter sing ni sanga zanga som nga panian oma assembly bill pathuma hian vote nei mi pa sing ni sang ni zariat somni parule me chia sing ni sang ni zakwa pathum an vain mi sing ni sang ko sri somni pakwan omek ani medical reports at district hospital atung kar chung khan OPD in entir zong zong mi zathum som riat pan nei ania damlo en mi som ma pan hi omin hen zing som hi nau pang ania emergency district hospital pan tu mi za paruk an om ani laboratory te som rang nei za som ruk pariat x-ray ti za som ni paruk ultrasound ti za som tum paruk tung kar chung khan district hospital ana piang som omin mi thi pakhata om ani Christian Hospital atung kar chung khan OPD in entir zong zong mi za som pasari ania damlo en mi som tum pathum omin heng singa panga hina pang ania dam doina tanga suater mi som pariatan oma emergency Christian Hospital pan tu mi som pat nei anom bok laboratory te sang rang te za som riat panga x-ray te za mi som ni pakhat la ECG en za mi pariatan oma mi palin hena vaccine en pe bok tung kar chung Christian Hospital operation tum som panga nei in zai pui tum nga le zai te na tum so man na ya na piang pakhat le mi thi pakhat an oma chanchin bo sei lai thleng ka bin ruwa kan nei lo ani LCMC hospital atung kar chung khan OPD in entir zong zong mi zathum som pasari an ya damlo en mi somli paro omin hing sing som pan he na pang an ya result ke som sari panga na yen tung kar chung khan emergency hospital pan tu mi som nei paro anom bok laboratory te sang sang te za ni som sari pariat ultrasound en za mi za panga omen x-ray ti za mi som sari pakwale ECG en za mi som ni endoscopy ti za som pasari ha en ti za mi paro mi som pakoi physiotherapy an ti bok tungkar chung khan LCMC en hospital operation tum som pakwa nei ni in zai pui tum som pakhat la zai te naw tum riat an nia mi pariat hena vaccine pe kan nia na ping pariat omen mi thi pathuman oma chanchin bo sei lai thlangin ka bin ruwa kan nei lo ani POL reports Mizofet filling station a petrol MS liter khat
เจียงสงกัวปัสรีเล่ปุยสมเรียดปัสรีนี่ตุงการจุงลิตรสิ่งนี้สางนี่เราเชียงทรันนายาฟรีเซลเปียกชัวอันนี้เปโตรเอ็กซ์พีลิตรกัดเจียงซาปลีเล่ปุยสมรีปรุกนี่ตุงการจุงเราเชียงทรันนี่เราว่าฟรีเซลเปียกชัวอันนี้ดีเซลเอชเอลิตรกัดเจียงสมเรียดปลีเล่ปุยสมนี่ตุงการจุงลิตรสิ่งนี้สางนี่เราเชียงทรันนายาฟรีเซลเปียกชัวอันนี้มาบุลฟิลลิ่งสเตชันมาบุลฟิลลิ่งสเตชันนะเปโตรเอ็มเอสลิตรกัดเจียงสงกัวปัสรีเล่ปุยสมเรียดปัสรีนี่ตุงการช่วยเราเชียงทรันในละว่าลิตรสังสารีสมให้ประกาศชัวนี่ฟรีสเตลเปียกชัวอันนี้ดีเซลเอชเอลิตรกัดเชียงสมเรียดปลีเล่ปุยสมปนีนี่ตุงการช่วยเราเชียงทรันในละว่าลิตรสิงกัสังเรียสมทุมปลีชัวนี่ฟรีสเตลเปียกชัวอันนี้Every trauma feeling station, every trauma feeling station นะเป็นรถ MS ลิตรคัดเชียงสมควบปัสตรีเล่ปุยสมเรียดปัสตรีนี่ตุงการช่วยลิตรสิงกัสังนี่เราเชียงทรันในลิตรสิงกัชัวนี่จนชินโบเซไลท์ทิ้งเป็นรถสต็อกกันในเราอันนี้ดีเซลเอชเอลิตรคัดเชียงสมเรียดปลีเล่ปุยสมนี่ตุงการช่วยเราเชียงทรันในละว่าลิตรสังเรียดชัวนี่จนชินโบเซไลท์ทิ้งดีเซลสต็อกกันในเราอันนี้ LPG report MS Kuma Gas Agency ตุงการช่วย MS Kuma Gas Agency เอรุมโบนัส gas 14 kg บูสังกัดทุ่มสมทุมปลีเล่ commercial gas 19 kg บูสมนี่ปลีเล่เชียงทาร์เรามาจันเช่นบัวใส่ไล่เชียงข้าวปอนอะไรทิ้งกาแต่เสมแมกนี่เราทั้งเลยตัวเราไปใส่พวกทิ้งกาเลยข้าวปอนแต่เสมชุ่มสมตัวนี่ยังตุนดินหุ่นเอรุมโบนัส gas บัวกัดเชียงสังกัดสมรุกปังานนี่commercial gas บัวกัดเชียงสังเนี่ยจะสมรุกอันนี้คติส่งกตุงการช่วงหลังจากจะสุขที่เที่ยงหลังสารสวยกันเที่ยวเราที่จะจูอันนี้